empresa Empact hemos colaborado con una empresa de Bayona llamada Compositadur y con ellos hemos hecho insertar esa resina en fibras de carbono y analizarlos y caracterizarlos tanto mecánicamente como morfológicamente. El grupo de investigación buscaba poder escalar el proceso de manufactura de un composite que se hacía manualmente a un proceso un poco más industrializado y automatizado. Pour nous, c'est hyper important de travailler avec eux et ça nous donne beaucoup d'informations, des plein de nouveaux projets dans lesquels on peut travailler sur les applications dans le futur. Estábamos colaborando con una asociación de Bayona llamada Libreplim y con ellos estamos creando un escape room para fomentar la literatura infantil. Pues me está dando la oportunidad Empact de poder ir directamente a la realidad educativa, que no se quede solo en un diseño del escape game, sino que yo en una semana voy a tener que ir a la entidad y hacerlo realmente. Escape game horren helburua da euskarari toki garrantzitsu bat emaitea gure festivalaren barnean ere. Impact proiektuak baimentzen digu bi gauza egitea. Alde batetik ikasleek kontaktua izatea enpresa batekin eta beste aldetik ikerkuntza elkartruke bat lortzea. Estoy analizando el posible papel de los microplásticos como vectores de bacterias resistentes a antibióticos. Eta emaitzen arabera, plastikoak badira patogenoen erreserborioa eta hortaz hau osasunerako arrisku bat izan daiteke. Nous avons participé à plusieurs projets européens et transfrontaliers, puisque les déchets flottants n'ont pas de frontières. En esta ocasión, en el marco de Empact IIRU, estamos llevando a cabo un proyecto para buscarle la circularidad a la basura marina que recogemos en nuestra costa. Ce projet nous permet de faire des mobilités transfrontalières. Ce projet nous permet aussi de développer nos compétences dans le domaine du recyclage des plastiques. Avec les participants d'Impact I3, on a monté un projet pour travailler sur les déchets plastiques marins, c'est-à-dire les déchets qui sont collectés soit sur la plage, soit en mer. Mi proyecto se centra en el estudio de las basuras marinas del Golfo de Vizcaya y luego vamos a intentar aplicar diferentes técnicas para poder reciclarlos y llegar a productos que se puedan aplicar a la industria. Actuellement, on travaille sur un projet de récupération des microplastiques à l'extérieur de l'usine à Gourak, ici à Hernani. Et donc on a localisé ces endroits et afin de trouver des solutions pour atténuer justement ces pertes et en fait les supprimer ou les atténuer le mieux possible. Ce programme m'a permis d'avoir une première vraie expérience en entreprise et de développer en fait mes capacités pour le travail d'équipe. Aquí mi compañera Lucía y yo estamos realizando un trabajo presencial de una memoria fotográfica en torno a lo que sería el suelo y el musgo de la reserva de Mares de Ost. Impact proiektuan paisai musikatu bat egiten ari gara. Gure arte ederretako kideek egiten ari diren marrazkiei nolabait soinua emateko eta ingurunea nolabait ezagutzeko aukera emateko, baina soinuen bitartez gure kasuan. Les étudiants vont être amenés à élaborer un projet du début, de l'idée initiale jusqu'à la conception des œuvres, jusqu'à la producción d'une exposición au final. Ahora mismo en Empact I3 estamos colaborando con gente de Iparralde para compartir todo el conocimiento y experiencias de socorrismo e intentar instaurarlo en las sociedades. Et c'est très enrichissant aussi bien humainement que techniquement. On a appris des choses, on leur a appris des choses. Donc c'est à renouveler, à parfaire et à agrandir. Eta nire helburua da behaien komunikazioa eramatea eta epe bateako komunikazio plan bat burutzea nire ikasketan bidez eta nik ikasi etenai esker behaiei lagundu ahal izateko. Para Impact I3 estamos haciendo un proyecto que se llama Mode d'Océan y consiste en hacer unas fichas pedagógicas con un glosario para poder comunicar a los socorristas de Biarritz con los de Sopelana. Con el fin de mejorar la comunicación transfronteriza, Impact IIRUri esker manual bat egiten ari gara ikasleekin, mugan dauzen sorosleak kontaktuan jartzeko. C'est-à-dire essayer de travailler ensemble sur un support qui va favoriser les échanges entre différents acteurs et la constitution donc de ce glossaire par des outils qui sont issus de l'anthropologie visuelle.